aing 7 poe deui yo. Hampanan si Lucy. Pajenlah aing kudu tanggung jawab. Nama Supra aing diganti ku motor boy. Boro-boro beat kayak lik ku tikung nama kabrak deui ku aing bepanas kayak lik lah. Cuman si sweating cenah udah kelop daro aduh. Iya si Jumat tuh. Jumat balik saya. Oi, Saya kali deh. biasa aing main ngarit. Sama ngarit be, ini kopdar ini jeung aing ya, pakai motor boy. Aing si motor tini. Itu ngamuk tak kumaha ka bapak sia membelikeun. Sorry bos, aing mah. Emang apa adanya? Supra aing ganti ku motor boy. Hade deh. Dewa lah. Sama maluas. Bisa aing ge ngarit lah. Hade ieu motor boy terus ka ditu lah. Macam si botak motorna nama udah. Saya nih saya jam kuliah. Si Peri ya. Datang rahasia apa? Wedding. Please, kena motor anyar. Udah habis sih. Saya kan deh. Nah, Jumat. Mana dia kontak ya? Si Jumat berlari ke Allah. Bisa. Kita ujung depan si Lucy tinggal entah mau sapi nomor. Mana yang mentunya kok? Ini ngobrol. Ayo ngambil deh. Terboy. Oh, enggak. Luas. Suwenteuing. Ayo nungguan ge ngember. Sarwe. Iya, motorna kaya. Tunggu sia bae tem. Motor boy. Bukna hanyar jika jabar hayam atau buruk. Saya klik iya ngedeketan adik aing ya mau motor iya. Eta mah urusan engke. Waktu itu motor apa sih ini? Jaga rejo yo. Lumayan lah. Nyokot arit telanya. Aduh. 7 poe aing kikilan ilok aing sanggup euy. Aduh. Gara-gara aing sorangan ieu lah. Pungan aing kesalahan. Mun aing teu nyeun kesalahan mah aing moal kieu ieu. Aing mah PRT na suwe deui can datang-datang. Lok teu ke corona wae teh si PRT lah. I love you. I miss you. Hihi. Woi, Pak. Ya. Kan sia? Aing naon sia? Isi nyawa di dia. Aing si Sahrul. Sing nama sia botak. Botak kayaknya. Keretek bu panjang. Sebenarnya ini hayang motor. Kabita ku udah kalopdar, motor arade gelede. Ih, menta ka kolot. Kamu tuanin bapak aing mah. Nyawa Indonesia bapak aing. Pagawe nang musyuk aja musyuk. Kos neronya. Menta gatuh, kenapa? Bisa yuk, aing bantuan ngarit lah yuk. Ngarit. Ayo. Tanya motornya di jalan yuk doh. Terus sikun. Bisa yuk nges pinola. Ini siya nunggu na motor, aing nganterkeun ieu lah. Karunya si Lucy. Si Lucy laparin. Si laparin si. Anu gua na motor. Duh, sesuai ujung dia masih Jumat lah. Bikin motor baheula. Langsung bek pulang.
Let's go, Sel. Wes, asing. Ayo, let's go. Muntrung-muntrung toin. Awak gak munding loncat. Bota. Ayo. Rul, udah kembar cuma takan dia kok darna. Ini bener. Jadi itu udah gorong-gorong, nah pertigaan. Itu orang pergi deh. Yuk. Sekarang terusnya, ngaritna. Aing. Capek, saya keren deh. Darah ini. Saya kojek. Otak. Saya balik now. Oh iya. Ada. Ma! Ada yang motor. Motor ini mah. motor kak boga duit ulah meta ka itu meta duit ka itu bae ka bapak nyerakeun aku gogorowokan batu hayang motor bae mentana ka bapak ka ditu pagawean nang useup ngabedin bawa duit mentana ka itu kalau kasia ulah ka ibu Bapak. 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 Yang motor. Motor. Sekolah kita lulus yang motor. Kunaon ceri? Yang motor. Terus mandi lah itu mandi. Gang yang motor lah. Motor mah gampang, baru jenis gawe. Nama tiga sekolah yang motoran. Lagian aing keur puyeng mudan kieu kasap keur harese. Sia yang motor. Geus balik itu mandi. Yang motor masukan gampang. Keur harese badan kieu anak hayang motor. Lieur ka aing lieur. Kudu aladim eta budak. Mandi malah keur ngadaweng bae sia. Ya. Mandi, gak mandi. Yang motor lah. Geus hayang motor mah kayak gampang ha. Sia nu penting kudu nurut ka kolot ayeuna. Lamun sia bener-bener hayang motor, aing boga motor teteneunan. Baheula aing menangkan Indonesia. Menangkan Indonesia make motor eta. Pokona mah gagah jasa pokona motorna. Ayo, Arya. Ini deh. Arya, motorna. Tong ditengan jeung Bapak ayo, Arya. Motoran. Arya. Yo, Bapak teh boga kenang-kenangan. Baheula keur menangkan Indonesia. Yo. Kok aya diwariskeun? Satu mah butut, Pak. Udah ngomong butut, jangan mah syukuri alhamdulillah, batur mah tebarogaan. Si Indonesia ge kelepek-kelepek kudu kieu. Si bebek ge moal beunang ieu mah, Pak. Atuh sabar ya mah, atuh ke gampang heula. Ke disemprot teh ku Bapak, disemprot. Hayang warna beureum teh warna koneng. Hejo. Hejo. Atuh ke hejo mah, meta timang warjo ha. Atuh. Catna. Geus atuh mah. Dacakan lah. Sok dacakan. Bismillah 10 kali ulang aja, Pak. Bismillah. Ulah kamu-kamukan mah. Kaskur kan, motor nama. Gagah pokoknya udah. Os bapaknya tobat. Oh tuh, gagal kolot mah, dorangkas ya. Uang kawarap dok, mau sopan santun. Cakar motor ah. Bisa kajin tiga motor lah. 50 ya.
Assalamualaikum. Salam. Ayo kok sibuk deh. Tuh. Antar ngirikan baturan yuk. Kemana ya? Ke puskesmas. Oh, Muna tuh. Tapi sarang salah kada tuh nawa. Muna lempang BG tuh. Muna ada ke kana sibuk baik. Erek ngojek jika dulu mari sibuk baik. Ayo tuh, ayo. Aing nyamperkeun udak ah. Kemarin saya cari aing bawa motor. Aing na boga ya. Motor warisan di bapak euy. Duh, aing kumaha deui euy. Manis ya? Tadi. Cek kali deh. Aing saya ngopi. Cek kan nih. Angin kocok udak, lemar yang decean yang sebuah motor, nama yang boga ya motor. Please, edekna, nama itu no edek kain bro. Ayo, apa gini? Ayo. Itu saya ngopi nak. Geus lah ngopi mah gampang lah. Edek nak kalau buuk. Kemana lah neng? Pada ke puskesmas. Bare kumaha? Ada yang ngirikan geuring. Diantarkan? Doa di mana yang habis sudah deh. Saya izin orang ya. Keritu mah teu nyawa. Kuku mah serahkeun ka kadewek lah. Mau pada antarkeun henteu. Kayak kopdar itu pentingnya pening kopdar yuk. Ya, Angkat. Bener tak antarkeun? Tadi pelajakan. Oh, lumayan wak. Panas daripada lumpang. Itu mah udah buka bareng. Sieun duit ongkos. Masih di kuma-kuma. Beb aja. Bare ka mana deh nih? Pada ke puskesmas. Sare nu geuring. Kebetulan. Ayo tuh sekalian jeung urang. Ada gitu. But kumatur itu orang mah. Ayolah. Jadi saha? Ayo jeung kami be. Mana tuh? Ayo. Orang putihnya. Mun. Juta sih terus mam deh. Ini ya tuh laksana kopdar seseteuing. Ini panas keur mah ah. Gue aktif deh. Goreng dapat apa? Gue jalan. Berikin dah. Rapi dah. Panas gua. Kayaknya sesuai. Gue motor ayo terus tapi jangan panasan. Tah, kalau panas kita selesai. Berarti ini mau orang kopdar. Rasa bujung sungut. Gue pangan tuh ke warung. Itu buat kanangan. Ditain bae ya. Oh, Kita harus beli motor anyar yang kita udah kuma, motoran kopdar. Kalau bikang mau bagi gampang ya nama Udah kopdar kabrak ke. enteng, kabrak mah. Kalik ganti ko iyo dari Malas. Ini tungi pe kalik dia. Orang nak kali supra. Saya di para. Kali emang sayang bro sih. Orang men, gimana dah? Yung cek belakang kosong bro, tanda tanya. Ini supra di kaki ya tenang. Rame, cokot atuh. Mau ada helikopter mau bikang atuh aing kasih karunya. Kenapa berat? Tuh kan hiji ewak.
bergilir. Yang bang. Jom, kau jacknya Jom. Sopan. Daripada sia motor geledek. Itu kangen angin. Umur. Bro, Emang kopdar bro. obdar. Jom itu dimainnya pakai pakai suluh dimainnya. Solo cina bro, solo. Solo kayaknya main manfaatan tah. Eta motor gede, gak angin. Motor gurih di belakang bidadari. Beda. Ini dia di Lombok ya. Ya mah, tarilas. Sekarang langsung taruh ke chicken lah, langsung jajah itu mumpung berat duit ya. Pengarendahkan wanitanya kabehna wanita kita kita kuharana. Nah, dengekeun. Kak suruh balik kena motor anyar ulin be. Bacot lah, ganteng. Pemberodai yang mana bere motor gitu, kolak ngelakeun make nage. Bro, tong ngerasa gede karena dunia bro, tong ngerasa luhur karena agama bro. Orang kudu bersyukur da sakabehna pira titipan di rumah kuasa. Ingat aling Ada ojeknya. Jomblo. Ngekun, kompaksan ding. Rudak dengekeun si Jumap. Musik kalem. Ikan masih berat. Bro, ulang kapitat komongan si Jumap. Dikang masih beraya. Itu udah bos tuh udah menang bintang. Ada. Sampah kalian. Hidup di atas kesepuhan ini tidak baik, bodoh. Anak muda kalian, laknat kalian. Hah? Sampah. bacot. Bulunang. Ulang ini lah. Berita itu. Pemuda sampah kalian. Cih, sampah. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a farm here and a there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.